Tribunal Constitucional mi mana uyanchu Poder Ejecutivo pa inconstitucionalidad mañakusqanta. Kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa pachak pichqa chunka pichqayuq leypa contrampi. Kay leymi kamachin cuestión de confianza imayna kanantapas. Constitución política pa pachak kimsa chunka iskayniyuq hinallataq pachak kimsa chunka kimsayuq articulukunapi. Kimsa punchawniyuq febrero killa hispichisqa pleno huñunakuypim votar junku iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapa kimsa chunka iskayniyuq yupaychasqa expedientewan inconstitucionalidad mañakuyta. Kay mañakuyta uyanapaqmi votalurqaku magistrada Marianela Ledesma Narváez hinallataq magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Inconstitucionalidad mañakuyta mana uyanapaqñataqmi votalurqaku Augusto Ferrero Costa, José Luis Ardón de Taboada, Manuel Miranda Canales, hinallataq Ernesto Blume Fortini magistradokuna. Pichqa votokunaman mana aypasqankuraykum infundada nispa declararhamunku. Código Procesal Constitucionalpa pachak hanchisniyuq articulumpi kamachisqaman hina. Chay hinallataq Tribunal Constitucionalpa orgánico leyninpa pichqa kaq articulumpi kamachisqanman hina. Chayraykum kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa pachak pichqa chunka pichqayuq leyqa constitucional hina hipanja. Votacionkunatam hawachimunqaku página web nintakama. Hinaspapas notificación tachayachinqaku.